Ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kitrai kali lembaga driver ki bujukit market shop barash kata mentak la kenduk jing ke bakrau hadim ke sarkar jilla lembaga trak forest kala khang klan penshai laga jing dan jang an ke belakang persha kakin hun kitrai kali driver ki beran hapo kalama local truck owner and driver association ki hapo ke hima milim bad hima khairam lembaga Meghalaya mineral prevention of illegal mining transport and storage rule ajar posa kala khang rikram ipad ke jing penshai laga ni ye kitrai kali bakum juru ye driver Halo kani President Association uba agent star kurkalang ula pentip baka association klapin bet ben penlong ke jelang ke behe bah benyatai halo kani ke bentah ke pratrik mentau benai nailar ha umparna ha ke posh pau jemen step Shushu uba kurkalang ule thu bah ki thai nang kendong ke jing pentre ke skim belashis pasngi kla syak ta bah namar babam don ke bela ben po ye ki ma ba kum juru ye ki tiglong yeng be yo ye ke skim yeng baduk te ngi hangne ngi wan naka kan hul jong gini ki try kali bat ki nongya kali jongka hima melim bat hima khairim local truck owners and drivers association ti ngau ba ija star kon kalang hari president bat ini di secretary bat kini yui gidi kinu kam ti kajing temu jongi madaksngi bangi wan hani ka press briefing ka bangi kwa ya kajing pentip lang siya borok ki try gali ki bodon ha yes kazel bari kui di ke benda halor gani ki jinge kabala one haga jing kamai ke ji jong ki local truck ki jongi kabakan thup dar ki pick up terter hadu ki 407 hadu ki kiwa kamai local truck ki bakit yo mau siap khamtam ki ba pandap ya ke chinon kam Yaki mau ki siap habasna yaki nugu ki cingtai cuki rui sibor ngani jong sarkar kadang nompak selom ni usulom pergi gue di benda jong dega khan kejongi di nomor kani ki jinge kawan nakadau baka sarkar Meghalaya leng baka forest department kila wan ban khang ban sis don ketugal ni ki bela sis yaki parmau parsiap hakani ki benda haki babun ki benda jong ki iskazel Kentup yang di area laikor pernai terter ke laikro batshe kiwi di benda. Ti kani ke jing kabala cumi nak kapor sya kapor hi. Ngala coyai katpat yang sarkar nak kapor sya kapor. Ti Henry mata ke kenti misiam ba kala wanra kata ke jing kabaham jur ngila benong. Namar ba nagaliang jong ka district administration ringkat bar ke forest department Kilawan wat bantalasi wat iki kali kibodon si parma persiap barkum dada. Te Henry akan dikadang katahan jongi pan. Kibabon hi kiba ibjak po dak dikakam ti mau ti siam. Om dei tangi kita raipan. Baro si kita ngiyai la ilur. Tolak no kita kiba supply siya po siya Bangladesh. International export niyo. Jadi kumbalong hi kibabon hi kimarjuni ngiyai kalong locally domestic use. Te kabaya kababon hiru kadai hi seki project jong sarkar hantam. Tini project jong sarkar nak surok ki building ki babon bah. Nata hantam pada hagi sinong nokondong pat kadai hi ya ka jingtrai jong ka NREGA. Tika ka job card ka bangi on point nokondong jingtrai spas ni. Tiga jing menda kolong bakapan ya kacalan. Kasolkar kong ki kali ki bakit kili bandon bat kacalan. Kacalan kabaki lapu aktor kong neko form o katong gani rules kali kata kabaki pengkeh ka format jo kata form H. Form H jo kali ka triple MCR Meghalaya Minor Minerals Concession Rules 2016. Tiamre ya kali wat kamde ke kamram jo kali ada sisa. Kali ke kamram jo kita raipa. Tiap kali uang bodon kam kibriu banwala kata-kata tinggi lagi kan cipa. Tiap bangi lagi setai daladap nila siu visa tilawan bu haki cekap beri mampu. Tinre ya gane ke sarkar sisa kedai ban don ke cicelang
Berdawan ai so ya sisai bagi kali berkunjung bagi teraipat. Jadi kumbola mutah ni kampadan gano-gano bagi keren kamtam bagi kali bisa undong. Bagi dega sen ke balikong pengiyo ru yang digarul hadir balawan gado kecingkam tengiyawan lagi wan ki don ki bapeni nakalian cerit pemen ki orang balawan gari garul sebagai berada tengi kendin. Kedai haru 2022 pasti kali garul. Tege kawarna kecingnya kasa undong. Tolong balik ben ki kali. Ting-ting dajaran khat nak por ba kiwan inspection Periwan inspection kingat ke habalit bil sudah syukur habani kenen ki pengat kita ke NGT Act sebagai Forest Environment Act pat kumta ter tiga we ke jinge ke bakum kali pendu tina tadau ni kerpat ni ong ba ka sarkar yang matahi kat perlak pentu baik kumai ye kali ki bakit ye ki mar ki bala kumbangi ong di kampadai banda penteri kampura syua ye kali kecing pancalan tindri kan apswa hadu pengin yo bari pembet katu kan impor ngin ai kecing trelang ngimong begini dan persya tindri kali benda dah kecing kecing kata kali kecing ai ka hak kosan ngintip pat ye kene kaan bakal ada ngitip tat enduk dalak mentah dalak sedang banwan mankan kelemdan kecing pensai ye kene kaan kelemdan kecing pensai ye kita gali kelemdan kecing pensai ye ki driver ba kadon kum gani kaan ba omlong ban kit ba omlong ban ei klem kata jalan ki menai di kitrai par mau dan di kitrai par siap ke bakot kum gani rules ye ki minor minerals ye ki boda stone ki siap bakum ta dadat ki bu akan ke form H kata jalan ke bagi pun kret tinri klem pentip pat upai ba wabun walang hi nakalian ki driver bagi try kali kim dei ki view ki ba kemudian no kita aktif lut ya borok ki an ke cipet rekam cok sarkar ha ke sisa haswa baka sarkar kan frame menekan sinawat ya kenika rules lene ban implement ya garu ha ke gidon kaman ya selok maklan ke jik pensai swa te ka sa ha ko umdum ha ka sa ha jing lengo te de na ta kadau ni kwa ken mata bengin lum ya kenika meeting jong borok kita rai gali baki nongya kali ha ka pratarik ang te sino pernai ha ka porsipo beje ba ngilaya konkret perlum dalam meeting ke khamhe ka bangin khot ya borok ki try ke bodan ketika dong kathan bat kumju ye ki try gali bat ki driver lan iki ni ba penya ya gali bakin yawan haka digesngi haka pratarik haka porspo baji hayu dorbar jo basnong umparnai hatu hacan jo bayu juhur di ngilaya pha jingtip ru pramangi ki ba don ki jing itu bat ni ong padude baleng ba kanika cing pathai kubor bakin sim ya kecing pentip bagi bem yo ya kecing tip leng baka phone call ke bangi mlak ban itu idenu bakin yawan bet cipo beji hantai tang sukli ya giro bar kelala je kata kadika ka citmu ke bakong sane ke jungi ke bangi kwa ban ya tai halor kanikaan bangi yo ya kecing shan padahal kecukup poru bangin ya kerpat bangin ngini simpat yang rai ke bagi de banle ha ka tigasni ha meeting ke tigasni ngin simpat yang rai ke bagi de banle banyak budin syak sarkar khnang ba kan merajing yaki kali gijungi ki payai hasurok hawa kikit yaki mar ki mata da gajing sutu jumut pada citelang ba khamtam ka bangi ko kolong bangi ni sai ba halor kenikaan kenika rules ke ba kasarkar Meghalaya jungi kerapan kret lembaga mining and geology department juga sarkar Meghalaya dengi kwa ha ni kinumti kinong belang ki kali ki try gali ki driver nata ye ki mystery but om tang kata andre kapentut ru wat ya karoi kapan hasno di kumbolong lele ha ketika tanjungi hoi kidon ki ba supply sini ki tanu julong ke ba ki sinai project jong sarkar iko surok kiwi-kiwi di building ki cingtai tinre ki ba pentre ye ki ying bodok PMAY ki ba pentre ye ki skim NREGA kat ka bai sim kulum kata ka skim sis pasngi pa sai ong pai ba ki nong ndong jungi ka skim sis pasngi katur kelawan ra ka jingthun barha ka jogo por gani ki jingkhang kolong ba kampat dan gono-gono ke jinga slok bat ki try gali lene bat ki driver kampat dan ke jingi pensai directly bat ki department bat ngi
lengba kau session lene dak bagi sulung gumdo iki derbar berkomentar dari isuan kendit tikeladan ketu kendit lagi kali ki bahagi senam balada bro kidon ki ba ngat tiki yok batkam bansis de gahaban lej menyekendu ban pelat pajeki de menta ke ketiru ki wan krem kodo kecing pentip bat ngiyok sngo ho jeki kali ki jungi ki bayat hado menta kampatan ke bahasa kem tihndai kidon haki boy pandai ke bentang ngilayok sngo bagi layok kem kembasau santeli ki kali tang belum bayar kita hado menta ngi tempat diok bani keren bah tindrai menta pat ngiyong baswa ba kan nak kada kejing kabak hancur tingi kuat ba ngini kendu ngini lum borok ki para try kali bat ki driver ki badan yakini kali ke bab kit ki mau ki siap ka bengi kuat bat khot nadu kat hai west khasil east and west khasil riboy district bat hani ki east khasil ki ba kini hi ki ke banta ka bengi penot kam ngi pentelun ya mau ya usia te madasni lengbagane ka rensan te lengbaga jingi raplang jompi kila patai kubor tinggi pensno syaka sarkar ba ka sarkar kadai ban anga sipor lene ban khot ya ka jingi keren bangini penbe dakano quality bangini ya marka sarkar ka khang yangi ka bes ka petrekam ka company kaan katuk ke rules ke ba kalapas ke sarkar how arca rapuar kani kami khalia minerals prevention of illegal mining transportation and storage rules 2022 maka ega association kan sim leneki try kali bat kinonya kali ngin sim kade be ka final kande hagati gesni ka pratari bat yang nda pada sipor lengba kani ka rensan tinggal senang ye kenduru bat kibol sarkar kamtam bar keporas department ba yang mata sipor kidai ban pelat sua ban anga ban ya dei tak hadu bandalayo ban yagran markum bolong mata sibun ki project ke sarkar ki bolong arjan ka bagi haban pendap but kaktaru ya ka cingtrai sispa singi han popun bahagi nasional nganong lada kijukan hakda but ki kali ki jongiru ki driver jongiru ki belabun ki balai sim ya order berkunda dender tebut ki ban ai ya kapor hak cukupor kin ai ki percaya kani hanang bana kalian jungiru nginang gumno bani trelang rekat bar sarkar nomor ba kat kumbola ka sarkar ka bohi ka sena yakini kono ka angin karmen hi kate hi namta cingi benglang tena kalian jungir kim kwa hi banla yakini kono ki kam ki bolang persya yaki amlang salam tidre ka jingi trekam le ka cing petrekam pat kan long bait ta ka jingi suji mut bat ka jingi berjimut hanang ban ya benglang om dei ban warna kono kacing lene kacing tu nong sha kinu kilang hari kadai dah kacing penglah kata hi kadai ka cithu pengsan dei kacungi bah ka pratarik nginget bangilio pada ya karai ka basai baka bakasian kan le bat ya mata sipor kan bangi padyo ya kadai kacing keren ka basai ka babnya ba nagale kacungi nginsa nangai perkhat kenang kata kacing tumu jungi kerlong syaka cing ya bet baca kacing ya yang lang katai ketika cing perang kaba ngiwan mata kasih amat kecopi